wude me chana je chole tarkur chana je chole tarkur tarkur jen de kono chole chwer mi pel long you know indial la ka le de pel tarkur ngade jen wo chwer dan te je jen chwer mi cha dor kwal cha ja ngai ke re cherka den tarkur ti diala kono le de a jenni kana min captain ka chela no we ko survive je ko survive ke chwer alo just mi cha do che kwal jen ba kulo survive ka jama ka jen do ba nyam man tek lun ko bran baryang jen a smart person lo ramu gwalon ke very quick ke very careful bo gwa dan le do ten ka kor gon no ber jen la kwele kana min kef teram chi min kef and jen tarko jen ko ngede jen wo ram cleaver ketin kono le de mugora kwala lo goro we dor we jakan la jene no be gwata ndana teke tingan kwag dial kono be kwalon wenum be ka ko gwit kan dial mi che gwit che ngaje no ka gwata menene and then be kula jien be kula kwal jen kan kwag kon la kwalle en tarkur la kwele ke mobile phone la kwele ke yo la kwele ke damni special damno kono la lat ke ngwen ngaye dong che cha chek cha ku ke la showde yo be chu lan ngode an gwa la tarku la jene be dam de to be ko kan be ko pon ngok ne man an gwa mo cha kap ke cha jeke so jen plan da te ge all the time me le do be la no la ja plan and then ko kore be chu la let jen de cholo a successful thief katin kon la de ki mi cho le do ne la le de pel ka do mo cha bu ngai ke jene ko kien tarko ka chenkel che decide no jen bo kwal te dor mi cha mi te ka kwakton wanan wanmo take a store ni titin gwadam lo gor je no bo kwakto to bo ko gor bo ko kwal me cha plan me chelel choro ya leka to gwada dan bo ko jikin ka to chu ko gwit kan dial no bo ko jig gwazan dien to tar ko pone chu plan chu ya leka to ne dial konte gwada mo chu ke lim chu ngaje no ken bo e ta alla ken to ke je ke ta alla ken jen ge chengone to tar ko chu gor no be plan de men cher ya leka be execute ko tar ko jen ngaje already no rammo la ngak la ka kwale jen take de kono chol take experience mi je jen yo wen mo dor to ngak no la ka yak kana ke ba ka kwal a chaje bijek so for very long time che led yal che kapel la le ka ro da wo be kwangna ba ka kwale jen ta dana lede be kwak ba kan a che ngak ke be jepel me chi to ka tar ko jen ne ko je tar ko che jen ka jen chang mo lo we kwal no ka plan danen che yaleka lenga jen wonene tarko loko gwar manyam kana gwar tele je plan to kokene lede just jagwinya no shure jen danan gwane jen ko be dor be kan and then bane to be ga wieka kwele telephone kwele yo kwele te dial en dor me jego la ja kana mi che goro be kan so jen business na tiang jen ga je long tele business rodien mi ji to gena ga tarko mi tar ko je jieno we kwal ke kwak ko la kwale we kwal ke telephone kene yo wada mo mi tar ko je jieno lo wen danen gwada danen we kwalten ja tar ko ja je okay mi ja ke vo an wen mo ja tar ko chai ke a police ni do bran ya ke ya guje no jen ba jen nan gwada dana na yan keten ja tar ko ja je yen mi ja je yeno ji tar ko je chub gwada dana na we lokaten me cho bon tar ko ngwasa mo ko deje kule look ngwa jena ko ro da defense me ngai konen en ram mo mi ci jien den cho gwata danen men lokanat la do defense no la ra do gujin o jiram mo mitel der no tar ko jen chaje gultit batel gwa mi je changa je o jen la gula kwele ni chang bat chaje jiktel gwa je chari pon to ngwan ka kwi de chaka gulat no won eno jen gula ngwan la ka kwale bat cha bejik alo jen de cholono jen a clever thief ki chor mi pel mi cha nyinga cha ka de mi cha de mi jeng ma do bat ka chenga mo cha je wujik mi cha tar ko cha je jiko cha je luk cha jogo no men chilat a dor mi di de long yar yala kontin la gula wiya koletin gula teke kamran de gwe ke jen goto kon la wiya koletin mi cha kamran nungo cha ga weekend yal cha de yala kon ya kwal kala lat ke ni chang la kwal ke la ka nungo mem cha jogo tar ko jen rammo mi la chor mi ci gul ko gon wenam cha chu yen cha jogo no jin ko ci der di me ci jelat ba ji yen cha tar ko cha jogo no jin ba ji yen karun dangro to bu tar ko bu tere ti jen tar ti jen gwa to mom bu to no
ngai kon diale mi chor mi cha dor che jelat ngai yen mala tuok chor mu la le mo ni chiang chor mi cha mi jek che jelat ngula tuoko chor mi cha dor che jelat la ja yen ke cha ja gwel ke don de gule mat but bitti la ram mo ni jen karwa de te ram mo biji gul itar ko ron gwad mo me cha ja guje no jen chala gon duir mi je ke lat ke kwi chura na te ke je and then cha ja yen che chu tere te jen me cha charan jen tar kur foinde ka do badana che gui jen o ti chiang che be ke je me cha chare ti jen lo chartin kon der lat yo guje no ne te je gul lat ka gwad de ber ko cha ko tul mena dora cha ko jik ke nyinga dial kon te ke je tin kon che jik cha ga jik ano ke kwang ne ko ken kan kwa ka to cha yu kep ku ma ka kep kan dial mi cha jigo cha nyinga dial me banga kan ga ya jigan dial ya guje no jen gula rami mo mi kwal ngwak ke che goro ba janga bat cha je pol man ku le ra jene melat kone tar kur me te re ti jen ka run dang ro to tin ni ne re ti jen jen che jiga ba je longa siang jen te karwa re ti jen la chere ko jen gi ro no jen rami beri de kon cholo no clever ki rami pel mi guje no cha je de men kap ajen bo plan ke liu ajen chur gwane jen ta dan tere cherkade che guje rote lado dien meder lat ko jen e very easy long chur mi jen cho kwal la jeng ga telephone bi jeng na ken yo la ka ken teram mo bi ngai ke teram bi jilo jogo no ngum chi to go ni ki en chene ma che wona ko chai bi je ngai ko ne chon mi du nga che kwal ngula to go ma kan ji la chwa pal ga ba bu ko be jilo moy kam do dien a chor mo nanga ban ngai kon diala no chure jega so ram chore che janga je no manda na le de ye mi je so ngwa mo chi tar kur me che ku tere ti jen me ko chare ti jen karwade chara tin kon tin che yar re teka tam ma na che wes gwe jen o jen la de le de mi gwa kana min char ga chen ke lo jen de je yen dar we ka ti jen run dang ro te che ni re ti jen ke chur ene de kon te kwaje le jogo no bu kwa ka bu ka pik ka je no te le duor me je char ya we na me je ka lo dung ma ba lu nya bar ru no to bu ka tu go gwa de ro da mu ka la da dien de ro le let ke tida de no ba kwele nyin nat so gwada me tem bana ngai gwada me ka tar ko listen da biya nan ka jena me man yam jin mi gwe no pele jin le de ti uden lutun tama gwe no run cha je bu je ke le de ti jiak so what seem to be clever or we can say what seem clever today can become a regret tomorrow mi je ga le de montam mi gwe mo gwaye run la jen wiya mi je ka je man yam kwet mi kwet na tan tama run na mo bare le loji ko la ya pen pin la mutiri ala mi jiak jin mi nyire na ba ko nyir jide karaw manyam ti ka nyin na dir ka kam ne to loguke ko jin ajira mo chine yo ken chi goro dong te mu gam de kene je la gune je akan dungram akaram dungram mo so what we are saying malat ko je na gwadum na mo te ke dunda para jini dunde ala dunda logu la jin chitka chwer ngai ko ram chwer gwaya chwer jega ko jin mi wi angwa dan tra motin wi kanin nyinka kwalin nyinka ram mo bolo wi ka shodu the same thing mu kwede mi le na jek kale de ka pin le de jek yo lo dong gwe no chaje bu ngach ngada no jin run bele te regret ajena kwala chole lam wana kadin ko ken chirir kon ngai kon no lat ka community dan ten kon ten kan ka kanedin kon chilem tin cham ka kwiman run la jena lam jen kwala no la gwe no ram le di jek but tomorrow la jelel we regret ke jok lana to go to ba ko nang nyam so na me jeli sanana gora de nywa yekel